So, where be ya fin krasi nan men nou men? Si pe ya kaze, Pe ya krasi net women. ay Haiti an konon wou. A gen Haiti mem nou men. An kan gen lete pi bon kom bat la nan tan di ton. De pale. Telman pe ya va bon. Pe ya tol. Telman apansi. Mon chè men. Sa tol men. Man anko, mat fin ekol fè bag de. Ou baka fin grave. Haiti lou an yen nou men. An yen men ba yo Haiti lou nou men. A don pe. Ou se sa kenge kolon? Mboze men. An met may. Bon yen. Bon ba yo men. Ane mon chè men. Mwen ba jam tan do la game net men. Va fote men nou men. An sityasyon pe ya mon Ba chè. bon men. Mwen ba yam da DFD men nou. De Dexter li kon ya, ifo em. Ek sa la gen a Dexter net ou men. Net. Ou ken bel la kon. Nitel. A kon moun go ken bel. Mwen Dexter li but alon sou moun da. Bab di lan yo ba ben. AB, spin that bitch. Eastern Side Beats. Band's gonna take over. Sa piti sa gen la gade nou ko sa. Piti a sou moun vwe men. A chon piti ye mese. Oh. Nan mese sou moun an pili. Hey, piti mbalo. Sa pou nou fem? Am se nou ele, am se a chon ek sou moun. Otan de nou e lo ap fe ati. Se dan de men. Sou moun raba. Yo kwe. Kala avou api ba ati. Ki swati. Wafe ba ou la. Jom pran baton, non kon nan telefon. Alo papa, Dabre le babal. diabla te mande nou sek. Nou te ki to a jwen de. Wap yon bien fete avek sa. Diabla wap yon bon vyen papa. Ok. Lap te nou? Nou yon pat se nou papa mette gwo bon kon. Nan moun